yavutse tariki 3 Nyakanga mwaka 1962. Ni umukinnyi w'umunyamerika ndetse afatwa nk'ishusho ngari ya Hollywood. Filimi ze zinjije akayabo k'amafaranga asaga miliyari 12 z'amadolari. Umwe mu bakinnyi binjije amafaranga menshi mu isi ndetse akaba arusha abandi ibihe byose. Akaba umwe mu bastari ba Hollywood bakunzwe cyane, dore ko ari umwe mu bakinnyi bahembwa menshi mu isi. Si umukinnyi gusa ahubwo ni n'umuproducer. Tom Cruise ni umwenjeniyeri w'amashanyarazi ndetse akaba ari umwe mu wihariye wa Mary. Ababyeyi be bombi bakomoka Louisville muri Kentucky. Tom Cruise afite bashiki be batatu aribo Ryan, Mariana na Cassie. Isi wa Tom Cruise yari umucuruzi, gusa yari umubyeyi mubi, aho yabatotezaga ndetse akaboza no ku nkeke, agakunda kubita ngo ni ibigwari. Tom Cruise aragira ati, data yari umuntu aho bitagendaga neza akagutera imigeri, ndetse byari isomo rikomeye ku buzima bwanjye. Isi yaje gupfa mu mwaka 1984 azize kanseri. Tom Cruise yaje kwiga amashuri 15 mu myaka 14 gusa. Amashuri abanza yize ahitwa Robert Hopkins mu cyiciro cya 4 n'icya 5, naho ishuri rye yisumbuye yaryize ahitwa Henry Muno muri Ottawa. Muri uwo mwaka niho nyine yasize se, maze arabafata bajyana muri Amerika bavuye muri Canada. Aho niho yatangiye ubuzima bwo gukina amafilimi. Aho muri ayo mafilimi twakubwira nk'itwa Endless Love, Risky Business, Dustin Hoffman, Top Gun, Mission Impossible, Jack Reacher, Interview with Viper, American Made, Night and Day, Without Limit ndetse n'izindi nyinshi. Njye nitwaga Ira, mwakoze kudukurikira. Iyi channel yitwa Rukezo. Kanda subscribe maze udacikwa na nkuru z'abastari bagiye batandukanye n'amafilimi bagiye bakina. Astra Vista.